جن نتنه نازداری و بدویه به تایبەتی دەما کوچەک و ڕەختان هەلگرە. لەڤر ژنên Rojavayê Kurdistanê hem dayîkin û hem jî pêşmerge ji ber ku dayîk daneke bêperanber e. Ew dikarin hevsengiyê bixine navbera welat û piçûkan de. Çîmen yek ji wan dayîkên pêşmerge ye ku di wê baweriyê de ye ku dayîka mezin Kurdistan e. از إنسانك بيشمرجمة ونفس الوقت أزديمشي مكورك جهة عم تقريبا ششيفية وحفتيك الفيديو ما حفتيك الدوامي ما وحفتيك المالي ماس المالي طبعا وقت دي أس حموت شيتكم والفيديو جي أس إنسانك بيشمرجمة يعني الزواج باتي خو حموها بيكتينم هەلگرتنا رەخت و تفنگا ji aliyên jinên Rojava ve bijardeyeke nepêşbînî kirîbû. Çimkî her jinekî ji van jinan mijûlî xwendin û jiyana xwe ya malbatiya taybet bû. Lê rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi giştî ev keç û jin dûrî xewnên wayên aram û rengîn kirin û berê wan dana jiyaneke din. حلمي دايكا مو بو انه اسخوندنا خو بكملينم مبيني اجي واقص كشكا از بخرج مسخوندنا خو اوجي خو مبيني بكشكا جامعه خلاص كري بس المخابن منكاري مدلي ويجي هشت ودلي مجيما انه ازدوري وان كتم وازدوري هوالي خو كتم Jinên leşkerên roj dibêjin ji ber qehremanî û dilovaniya wan êdî civaka Kurdî jî rastiya hebûna wan paşguh nake. Jiyana şer û pêşmergatiyê xweşî û hezkirina jiyanê ji bîra pêşmergeyên jin yên leşkerê roj nebiriye. Berova jî vê yekê hezkirina wan ji jiyanê re handaneke bêhtir daye wa da ku ber bi pêkanîna armancê xwe ve herin. Di her biryareke jiyanê de pêşmergeyên jin bi serbilendayî pêşmergatiya xwe didine pêş. Xemla Kirasê Spî nabe rêgirî li ber nadiyaya pêşmerge. أبغى تقريبا بيا 3 سال از پێشمەرگەمە و ئەب دەرگیستیمە دەرگیستی من نە پێشمەرگەیە شغلێ وی حەلاقی دکێ و ڕۆژا دشەمێ پشتی سەرساڵێ یعنی دوو هیڤایەک داوەتا منە و ئەز و دەرگیستی خۆمە اتفاق کردی یعنی هەر معارضەوی تنەنە إنه پشتی داوەتێ ئەس 15 ڕۆژا بمین مالێ و پشترا بەگەرم داوامە خۆ التحاق بکە. Neş îro de lê ji dehê salan veya ku di dema êrîşên neyaran li ser Kurdistanê jina Kurd mil bi milêmêrên Kurd di çeperên şer yên pêşî de cih digirt. Rengîn Şerro Rûda û Bendava Musil.